Hej drugari, prošli put je bilo baš uzbudljivo. U pravu su, Rajderu. Hej, meni se čini da neko dolazi kao zmija karanga. Dobar dan, Bartone Šape. Tražim vas cijeli dan. Juče sam bila kod crnih stena i vidjela sam jaje. Ne znam čije, ali morate vidjeti. Po sebi neke crne tačkice. Ispunite mi želju i idite tamo. Interesantno. Moramo vidjeti čije je to jaje. Bartone Šape u akciju! Baš sam se umorila. Samo da se popnemo pa ćemo biti blizu stena. Baš je teško. Hajde Chase, ti si prvi. Kako su strašne te crne stene. Sigurno je tamo jaje. Stvarno veliko, vidi ima i tačke. Ja mislim da stavimo na leđa pa da ga nosimo kod Rajdera. To je dobra ideja. Rajder će sigurno znati šta da radimo sa ovog jajeta. Rajdera sigurno već čeka. Ajde, budite jaki. Oj, moja leđa. Drugari, stigli ste. Kako veliko jaje. Evo Rajderu, jedva smo ga dovukli. Baš je čudno jaje. Prvi put sam vidio ovako jaje. Rajderu, hajmo da čekamo 2 dana. Možda će neko doći. 2 dana kasnije. Neko dolazi, izgleda da je džungli panda. Zdravo drugari! Crnih stena se nešto čudno dešava. Dinosaurus, kao da ga lani i plače, hoće nešto da mu damo. Znamo šta traži, možete li nam pomoći da vidimo šta je? Baš se svi puno brinemo. Baš je čudno, šta traži taj dinosaurus? Ne znam ni ja, baš me interesuje. Drugari, to hoćete brzo kod Rajdera. Ne se pomjera, brzo! Rajder sve čeka. Dobro je drugari da ste došli, vidite, pomjera se. Baš je strašno, a malo i čudno. Baš je čudno, pomjera se. Mami! Ljudi, to je dinosaurus! Mami! Joj, pa to je onaj sigurno dinosaurus koji traži svoje jaje. Moramo odvesti kod crnih stena malu bebu. Profesko je, uzmite dinosaurusa i odvesite kod crnog stena. Mami! Dinosaurus je sigurno sada opasan i ljud, moramo paziti. Moramo ga polako sakriti na istom mjestu. Sigurno moramo da čekamo dinosaurusa.
Sky, mi ćemo se sakriti za ovog kamena. Mami! Kako su slatki, pa to je prava ljubav. Voli bebu najviše na svijetu. Moramo se vratiti, bit će opasno. Njamu. Svaka vam čast, obavili ste baš dobar posao. Ovo nam je sjeta, ne smijemo nikad više da jaje donesemo kući. Zavoj paklane šape! Ako vam se sviđa ovaj video, preplatite se na kanal i vidimo se na još ovakvih epizoda. Ćao! Mami!